Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Bunga, ti kinasutil. Kadagupan dagiti agka kabagyan ubing. Ni dindo ti kasutilan kadakwada. Awan ti aldaw alumabas, nga awan ti sutilen na kadagiti kakabagyan, wano kalugaran na. Nasingpatmat kit din ni dindo, ngam indakdakkel nan tinagbalin ana sutil. Taamin na banag, ket pagaangawan na. Isot gapo na nga adda dagiti kakabagyan, ken kakalugaran na amasuron ken kuana. Iti maysa nga aldaw, adda manen kalukuan ana panunot ni dindo. Ken Nay, nanang. Anwam nga dagitan nagunag ti pinartim ani ti bamanok? Yatang ko itinagango akayo di talikod ti balay din daw. Tapno di na tayo dangranday tay agnana at dita, di makitkita. Anya? Ay, una yan, nanang. Apay adi pay la dayta saka ti yatang yung ay. Apay nga adagita pay la nagunag. Di yu aya amaw aday ta ti kaimasan aparti ti manok. Ay, anya kalakit din aya. Di nakman sa iruan dito, isika, dindo. Taamang ano din tukit di awatan dagiti saan amakitkita da ito'y iyatang kaw para kadakwada. Anya kayo mata, nanang. Amuyo mata dayta ti paboritok aparti ti manok. Nagimas dayta. Aramiden mi kumapulutan. He! Pumanaw ka man dito'y kunak lang arudan. Intun mangag na kadagiti saan amakitkita tadang randa ka sa kanto agnakam. Kasano kumamot amadang randak ngay. Da kayo kidimat, nanang. Ay ala, pumanaw ka dito'y. Di naksingaan, ta ikararagak pa'y dayto'y mapan ko iyatang kadagiti saan amakitkita. Anya kamatan tindo. Inawis na ka naginom. Kunam nga danay mas apulutanan. Iso syakti gimatang iti inuman. Ita, awan madlangan ti pasang mapulutan. Agtutur ka ka di, Daniel. Naimas ti pulutan ta ko naklangarudan. Kat ay na nga rod. May kadwa na buti da ito linukatan ta. Awan mo ti pulutan ngay pasangom. Unay ka lagi din na ya. Hindi ka lang makaururay. Ibaga man langan kanyak tagpaisaw. Adda ipapulutan mo kanyak kuno awan. Ada. Ayan na nga rod. Alaman langan. Mabit lang tayo nakalaan ah. Di ka ngamin makaururay. Anay ko, nagsakiti ulo ka. Nasobrahan mi ngamin kini Daniel ti naginom mi dirabe. Ayun. Sabagay, nagimas ngamin di pinulutan mi kay. Ay na, agyaman na, tanagustuhan nyo ti inyatang ko kada kayo. Ha? Sapay la kuma, tas anda kami adangdangran dito, Ay, ninanang day jay ah. Naimbag lakit din. Ay, kumaro man ang tinag. Ay na, di na kami Bumangon man langan. Magyatang at kumanan. Agar mo sara kon tagdigo sa kon. Ang mga nukalat nga adda, gayab kanyak, abarkada kita. Asino jay kasarsarita yu ita itilikod ti balay, nanang? Ay apo, dindo. Anya launay aya, ti pakasikuram. Ne, damdamagak lang, mat. No asino jay kasarsarita yu ijay. Nakasapsapa ngamin nga maddan kachischismis yu ijay. Naawan, ti kachischismis ko ijay. Anya kansa. Kaya't masawan, nanang, agsasao ka nga agmaymaysa? Ay sus, delikado na, nanang. Ang mga numadadadalan ti panunot mo. Ay! Unay kan aya dindo. Alakit din. Mangan kan tapno mawayaanan to'y komidor kat makadalusa kod. Kartingam! Naimbag man tadagayam ginastos na agim matang iti pulutan nyo. Adumot ti kwarta ni din daw. No para iti bisyo na, adda. Ngam no para iti gagatangan iji balay mi. Awan apulos ti maitid na. Iso ti kanayon nga ibaga ni nanang mi.
Kasta ya? Wan, Daniel, naimbag ka pa'y abarkada na tamapagpulutan na ka itinaimas. Bilibak nga kan ko na. Daniel, Angan, nay di mo ibagbaga na sa ukan ka. Ang mga nukagura naktukit de. saan? Di ka madanagan. Ay napok, marik na kadya kung nagbayag. Alaan naksanti sa guban ikaw. Nya ka lagi din ay apong. Mabayag ka pa'y amatay. Kunada nga ruden, ti ka no managdakdakas. Saan basta matay? Aging gaadi na maikaro ti amin abasol na. Anya, ay jaski ka din daw. Anya managdakdakas mo sa sasawam. Ni apong man, di la maraba ka. Mabalin ka day din daw. Panawan nagmanlangan ditoy. Amangan no nakarkaro nga o mababati biyag ka. Itikas tangar aramidam. Alang nga rodan apong, inakaon. Ang mga no makabasbaso lakpay no at dadakas ang mapasamakan ka. Kasta ti ko na ni Daniel. Wala nang. Apay, di yo amo ayaan na ginumda dito'y kini Daniel, idirabi Ambok Kat no pinulutan da nga rod tay pinartik a native a manok. Aya, isumit lagayam Kat no nagimas ka no ti panang luto ni Dindo kadagiti nagunag ti pinartiyo a manok. Anya? Ay, por Diyos, dayjay nga ubingan. Apay nanang, Kat no inyatang ko dagiti nagunag ti manok a pinartik. anya, Wan, anak ko. ay sus, awanan nanang. Pinulutan da Dindo kun Daniel agayam na ti inyatang yo. Laimbag, may ka, Laura apo. Ala, apong. Apay ngay akim marumatan ti sa gubanit yaw. Un nga raod. At marik na, adya ko nagbayag. So mabalain, ayabam dito ni nanang mo. Talagang aramidag day ta apong. Tay panda kayo pa'y ospital. Sana mabalin abaybay anda kayo latan. Dindo. Apay nga, da ka dito Apay aya, Daniel. Dakas ka din umayak ditoy. Saan apay adi kasi murot iji ospital nga Ha? Kanya nga iti aramida kay Jay. Sino tina-ospital aya? Kat no intaray da ni apong mo. Madin sa ngaminan at talaga ti sasaadin na. Aya? Wan, iso sumurot kay Jayan. Tama nga noan, nyakit diti mapasamak kun kwa na. Ladingit at misis, ngam inaramid mi aminan ti kabalan mi. Iso na laang tatalaga anak karon ti sakit ti pasyente yun. Doktora. Iti ngamin edad na, talaga adinan kabalan pay. Iso ala dingitak. Wan, doktora. No nasapsapal ako mga impanyo dito ay ti pasyente, ang mga no na ipamuspusan tayo pay, tapno matidog ti biyak na. Ngam naladawan ti amin. Nagramaraman ti sakit na, misis. Dindo Di mo man kuman ipakat ti kinasangar mo. Tulungan na kami pa'y ang mga sikaso kadagiti makipagrik na. Hawan ka di manang. Unay kaya na ya. Ay naading ko palpalagipan ka laang. Ta ang mga noon una manen day taagin inom. Agbain ka kumamat kinibayaw mo. Tulungam tapno saan nga iso ti makakaamoy ti amin. Wan manang. Nasaya at mat ta makaawat ka. Wan ka di. Alang nga rodon. Ing katulungan ni bayaw mo nga agparti iti maidasar kadagiti umay makipagrik na. Ay, awan na nga ron. Di na kami masango kadagiti babarkada ta. Umayak lata sumukmon mat Kapilitan na nakasta. Sa nabale. Tapa man na maitabon ni apong ko. Ayos tumalay. Wan matkit niya. Alang nga ron. Lukatamon ti buti ti ara ka. Tapno makasatak pa'y mait. Alan!
Nay, Dindo, pasyam ni apong mo, Ada palwalo no rabi Di ka manon agbartek, tapno da kadwami ka ni manang mo nga agisagana. Anyamot tan. Nay, apay nga agreklamo ka aya. Kasanaw, kat sigurado matakabaalan yung kinimanang Laura ti mga sikaso kadagiti umay aglualo. Hanya kalakit din na aya, Dindo. Saan ka man akasta? Basta, tumulong ka, anak ko. Unan? Kasta agtitinulong tayo kadamanang mo. Nanang, maangot mo ka di dayjay. Anya dayjay, anak ko. Angutom anay imbag ananang. Bang lumot day di apong mo dayjay. Ungarod nanang. Nagparik na ka no, Jay, natay. Kita nyo, nagparik no. Ni, nanang, Mangangot yun. denggan nyo ti saritaan dagiti nakilwalo. Mangangot yun. Naangot damot tong tibang banglo day di apong mo. Nanang, adda ni apong. Ay na, di kagbutang anak ko. Apong mo dayjay. Saan arumbang akabutang mo? Dagiti takrot. Hagasam ta ipagarup dakit dingad dakano ni apong. Apay, makasublimot aya tinalpasan anatay ken naitabon. Di da mo ngayon pusitsit ko tibang banglo day di apong. Nga iso tinangot da. Hay, takrot damot gayam. Kundi luwalo da pay. Nga mabuteng damot gayam. Nene. Apay ngay. Naglamiis mo tanti pulo iti angin. Anya nga iti. Talaga, di ka pala nagbalik, Apo. Ay, apong. Nasutil kalata. Kat ultimo siya. Kat pag-aawam. Maday ti kasta, Apo. Agbaliukan. Ay, Juan. Juan apong. Pangasam ta dinakdaran. Kasan ako maapong. Nakaro ti butang ni Dindo, gapo iti napasamak ken kuana akarkarna, ubing. Ngamday di metten tinanipudan na anagbaliw. Kat manipod idin, naikatnan ti kinapilosopo kan kinasutil na. Bueno, Bing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo.
Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.